وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas aneka sepupuh dari Kanjeng Nabi, karena Sayyid Abbas nikah pamanah Gusti Kanjeng Nabi. Dari madhabun Sayyidina Abdullah bin Abbas, innallaha sak temene Gusti Allah iku ja'alan dadekaken sapa Gusti Allah ad-dunya ing dunya. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ja'alan dadekaken sapa Gusti Allah ad-dunya ing dunya. Dadekno salasata ajzain dadi telu pira-pira juz, telu pira-pira bagian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya terbagi menjadi 3 bagian. Juz'un utawi kang sak bagian iku lil mukminin kadwi wong mukmin. Fal mukmin mongko utawi wong kang mukmin iku yatazawwadu golek sangu. Bagian pertama dunya nikah bagi de orang seberiman. Bagi orang seiman deka Allah, iman deka Rasulullah, iman deka dina kiamat, iman deka swarga deka neraka, iman deka dina hisab. Adapun dunya sekang kui orang seberiman, yatazawwad maka orang kelak bekal mengambil atau mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Orang kelak dari dunyana ika bayi sangoh ke alam akhir. Neka orang seiman. Ebri dunyana tak melepah deka akhirat. Justru dunyana ekabe kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kang kui sangoh deka alam akhirat. Neka orang seiman. Orang seberiman urusan dunya nikah oning cek bahwa dunia nikah hanya sementara. Dunia nikah sementara. Moncaan bahasa Arab dunia nikah majaz, ancaman. Tang anak iya anak sampian, tapi hakikat bakal apesa sampian bi anak. Tang bine, tang lake, engki beda sorat nih kan, beda nih ke sorat engki percaja. King tetap apesa. Beda ring tak apesa bi lagi. Sombong. Oh ngon bule tak apesa gule gus engki cak apesa. Beda orang selake mate sebini tak terima.
Pokon jo kubur tang laki. Enje pokon enje. Masih beda remang kok noro ah. Masih ada remang kok noro ah. Mun tak salah sak cerita ni ka almarhum Ami Masyhud. Ki Masyhud, engak kula sak cerita. Anu yai tak bagi apa keluar bi rajin yai majid yai. Ara apa jan kanami. Noro atok sebine. Tina mela noro. Siapa nami? Tina mela noro sekali. Sering lami saya makon. Muai kolatingi bi sebine. Pokon ko noro ah, pokon ko noro iya noro jan yai tak apa-apa kok. Dok langker noro, beje ngaki noro sampai epe kolere tak gelem pokon jeke benje ko tak sampai sa. Derma jitang lake engko tak odi mun tandi lake. Pango mati ko tembang tandi. Pon de anu yai no tina la noro tina la noro. Norok ke kuburan huta pas aloncak kadek sebine ke bebe. Jok kubur engkau me kubur, jok kubur engkau me kubur. Tina engkau tak apa-apa. Masih mati syukur mati bitang laki engkau terapo lu tak sampai ke akhirat jan. Matur boleh kami. Kami ya ini kak sebine turun kadek ke kuburan. Terus tak purun ni pangkuan ni pun muk eyok kroyok pancet bede tak bisa ni kan. Terus kopur lah. Kopur. Reng lami pak bu, nggih. Reng lami, boleh tak mikir dua kali. Soro kopur jangan yai kok. Bayilah kok kopur. Utakkan betes selong ke tibi lah. Potos ede kita potos lah bekalan bi oreng. Wok mau neng tak sampai salah ke puli. Dunya ni kebene karo pese. Dunya ini termasuk anak, dunya ini termasuk keluarga, dunya ini termasuk kendaraan, jabatan. Orang yang beriman ke Gusti Allah, jabatan kebe kesempatannya resango ke akhirat. Orang yang beri dunya ini kebe kesempatan nyare bekal ke alam akhirat. Bener kebe bang sombongan, dunya ini kebe sango. Nyompeng santunan anak yatim nyantuni ki buru sampean mahruman hah bada masjid bada sombangan masjid bada umplung aceuleun cadeng megendeng oh mata tahun bada umplung sampean orang yang beriman dunyana jabatanna keluargana keboi kesempatan untuk meraih amal ibadah kenceran paki ning alam akhir. Lo ni kareng seberimanongku innama amwalukum wa auladukum saongkunna tunya bodoh si dari Malaysia pon kening boleh adapun orang seandi iman maka orang kelak bakal mempergunakan dunya. Apa dunya aja? Jabatan, anak, kendaraan, dan keluarga setuju. Termasuk mas-masan sih yang kui sampean nih. Nah, termasuk dunya. Adapun orang se andi iman, maka dunya na ekebe kesempatan untuk nyari amal ibadah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum sak temene piro-piro innama amwalukum angin pastine utawi piro-piro dunyo sira kabeh
Wa auladukum lan anak-anak sira kabeh fitnah, ono sing bakal dadi fitnah. Dunya bisa dadi fitnah, anak juga bisa dadi banyak reng atau karmer ke dunya tak akor merga dunya, banyak reng tak sarmo tak rukun je merga anak engki napa engki. Wallahu indahu ajrun azim. Keng mon kula ban panjenengan bisa mempergunakan dunia nikah dengan sebaik-baik mungkin. Infakaki, sedekahaki, membantu fuqara masakin, nyanda orang sakit, abri ke kanak yatim. Anak-anak dedek supaya jadi anak sesoleh solihah. Wallahu indahu ajrun azim, maka orang nikah bekal sediaki ajrun kenceran azim sesangat agung mongko Gusti Allah. Dunya bagi dadi senapa? Telok. Dunya bagi dadi juz'un sebagian kangkui orang seiman. Fal mukmin yatazawwad, maka orang seberiman dunyana ekebe nyare sango ke alam akhirat. Tambah sogi tambah jerek. Pak ngaltok papan sakale. Bengki na bengki. Dan saya mau tambah sogi tambah nyaman. Tak mesti. Setedu ngemalarat, jengker pikiran sampai tak ko elang. Wah, pen banyak akhir tak tedung bi nanti dung bi sapen. Soki belum tentu menjamin kenyamanan, ketentraman, belum tentu. Boleh soki kayak sakean, waduh. Jangan makan nasi putih ya bu ya, karena sampean rematik, jangan dokter. Jangan sampean minum kopi dan teh karena sampean darah tinggi. Jangan sampean makan gulai karena sampean ini kolesterol. Jangan sampean makan buah-buahan, durian, turin tak oleh, rambutan tak boleh. Ini nanti memicu tinggi nanti darah, kencing manisnya. Terus makan apa dok? Makan buuk ya. Soki keng pada bi banyak. Kenapa? Soki mon soki nekeng enggak, silakan buku. Jangan makan anggur manis, makan apa? Makan dua to. Toleh jenis manisnya resek pakak setal metal loh. Soki keng cuma tak nyaman, berarti dunia nikah tak bisa menjamin orang nikah mesti bahagia. Ada buah kisah dan syair. Arad dunya liman hiya fi yadaihi humuman kullama kathurat ladaihi. Arad dunya, aku menyaksikan melihat. Arad dunya, aku melihat dunia liman fi yadaihi. Aku melihat dunia yang dimiliki oleh seseorang kullama kathurat ladaihi, ketika dia semakin banyak maka semakin banyak susahnya. Arad dunya liman hiya fi yadaihi humuman kullama kathurat ladaihi. Semakin banyak, semakin lesoh sing ngurusin. Anak termasuk dunya, kula anak situng tak pati repot engak sien di anak dua. Di anak dua mulai repot pun. Mulai dicompok kula sampai makin ngechat sekalian. Tak tahu ngechat lah. Apa cek gambar bimbi Andi anak dua, andi anak telok, aduh, tambah kepelengan. Andi empat wis, kayak laki tor, gua aja mau nakeket sambil. Semek donongku, patang tarja, patang genja. Empat ni kula payah, dele kula terus rekam suara kula ni. Polan ngocak, awas cok ngono, awas kon, terus rekam ditingkok malah tau sang ngocak. Haja atokar kare setel, Masya Allah. Sampai kula matur ke Abah bila. Polan si nomor teluk junangis sedo. Ano mare jajal ngingo doro janaba. Sorongi ngebuter se Paul napa sini kemun anak ni kenangisan.
ngobuter pancet kesaran nangis lahir senomor 4 tambah repot boleh elang ngetok motor boleh apa ical tok nah akhirnya ngebagi sekep malah tak elangan tambah repot mun bojone sekolah nyareh wak temu mandi ning jeding bener ning jeding mun jeding masjid teh nyaman kenana coba-coba soko wasek kebe mandi kebe kolam renang wadenge temu ning dojo dua tambah banyak anak tambah repot tambah banyak dunya ya tambah repot bilan sampean kita andik masem-masan tak sompok senyaba andik masem-masan bingung selorokan tak aman sabok babone bentalah kita aman sabok boleh ning babone kelambine tak aman mon karet sa sing ngeco ngerok sampean mangkana cek sampean nanti angkepan mun tambah soki tambah seneng belum tentu apa boleh soki oleh otang soki oleh otang sepeda motor anyar cuma berarti pengalaman kan. Aduh mau mas-masna bodoh si abadi bengil bodoh si gajah norjo bodoh cuma ngeredut kopi masih masuk jora aja kayak orang nggak koros tina masih tadi masa-masan pokok lempo alhamdulillah deyo di deyo paham ki orang mun seiman dunyana keba iba jabatan nah kebejo ibadah mumpung teti seneka abok mumpung soki bantu deki mula tandi ngak-ngangaan abok mumpung ceje abok mumpung beda malai sumbut syalako engki nabe engki ada bagi tine ke syair al-imam Ibrahim ibn Adham ning kitab Ihya beliau ada bu ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'uma kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma stawa ma gad banahu tahaddama. Aku melihat orang-orang yang selalu sibuk dengan urusan dunia. Wa in tala umruhu sekalipun umurnya umur yang paling panjang umur teteki umur sepaling lanceng. Wa nala minad dunya sururan wa an'uma dia tadi itu mendapatkan daripada dunia sururan kesenangan wa an'uma dan kenikmatan. Dari hasil dunia na aban orang masa senang, orang masa puas, orang masa nikmat, orang masa bunga setak jelaje karena aban berhasil dalam masalah ekonomi. Dunia na sukses. Keng sayang, keng engkau aceling orang se dunia gelok se tompok sebanyak se alako siang malam gelok. Kabanin bana bunyanahu faqamahu pada orang abangun situng bangunan ting lapona bangunan na rampung potos bangunan na falammastawa ketika ponda mareh potos bangunan na magad banahu apa se bangun tahaddama pasropu abangun bungko abid napa sekecil abid orang ngabangun compo abid bodoh saya sebulan bodoh saya setahun bodoh saya 2 tahun bodoh saya macam-macam empon bungko namare orang ngate temu oleh notang kapi galangan dejeh naki galangan lauk naki galangan borok temur naki to kangen naki orang ngate temu masa seneng andi bungko keng tek keneng engkau aceling orang sebang tetabang urusan dunia tak kebaik akhirat terialah si hanya untuk mencari kepuasan dan kesenangan Arya pada nekabanin bana bunyanahu faqamahu abangun situng bangunan sedengan jerih payah membangun dari pondasi nembok dokudo plester melur mehel falamma stawatin kolamari bangunanna magad banahu tahaddamahu tak pasrapu
abangun 10 tahun ting lemari rob kasta tak kasta sima polong mulai ki lanceng sampai di anak sampai tua aku tak mati sesoki je lah sesoki mati setandi boleh ya tompas sengoda mati setua mati kalau perod maaf kayak glowing gini kok tambah tak ratin tambah ngako nako sejabat nateki mati presiden gubernur bupati pak camat tambahnya menetok le camat calon mati petenggi lah berapa petenggi sama mati banyak nama sangane amun segede iri ya ada calon ngapire lah engki na engki ternyata etompo bangun pas Rabu kasta masam-masam na sampean setang ta otang mon mate yang kui madun segejaki lagi nabi ne boleh lah cuar bagi ke masjid tuli je lah nah mas keroncongan kalung sentar kita oleh beto ngari nyiri orang lagi nabi ne boleh yang kui madu nu kelampis yang lemari ro tu pak keluar beki je lah bong durung ina orang seiman dunya na kang kui iba kang kui sango kala make lo orang haji nikah pak poluare ngibo sango bu ngebo mie, ngebo kopi, ngebo karak, ngebo kelotok, tolo maka ames bireng pesuruan, acan, capi ne pagering, kelotok ne pagering, gajah keng meka pokon ames ameng, setujuan rokok ngebo rokok, sejudu paramek, panadol, bodrek ngebo kapti, takut tak judu, neng pak bolo. Akhirat tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi asang wa sampian kang kui semesteh ajalan semesteh berangkat haji belum tentu berangkat tunda umroh dan kadang tak berangkat masih kau pada dateng dan sampian sahara nalo dateng tas rajo ko perajo dateng kelar burung keng bade setak bakal burung nompak apa aja nompak katel nompak cecel marsine ke nyecel mbian mun berkatel piape dung tedungan de rem marasan ngine ke pun antom pak nuguli sampian de rumah ka kemma masam-masana nah, ekebe, sorat tak ngoro. Lah, makanya cek bong sombong. Sandi itunya cek bong sombong, sandi masam-masan cek bong sombong, sandi jabatan cek bong sombong, sandi kedudukan, sandi itunya ya cek bong sombong. Mate teke bapak apa de, robu kapi, engki na engki. Engkau gawo jan siang malam ternyata ting lemari abangun 10 tahun abangun jangan aja long molong ting lemari bangunan pas Rabu masya Allah nih serah tinggi dunya ibu bolong huta pas mati seripis saya kebe gemah hiru saya pecar sahabat nih ngumplung je setak ngatak sahabat nih ngebang dunya mun kang ki orang seiman kang kui sango ke alam akhirat kare duaan berarti kan oleh itu nggih dunya bagi dadi senapa telok bagian pertama kang ki orang tanten orang seiman dunyana kang kui nyare sango si aro masa tobuk di sango cak aro masa cokop kelaban sango
Semakin banyak sangu na sampean semakin nyaman perjalanan semakin tenang. Atardo an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kamu rela mau menerima menjadi sahabat orang yang kaya raya? Lahum zadun, mereka mempunyai bekal yang banyak, andi sango sebenarnya, wa anta bighairi zadin, sementara sampean tandi sango. Gelem apa long bireng soki king sampean tandi? Tak boron, anu apa? Jauh-jauh ke akhirat. Wali songo atau wali limo. Tina pokon depak lang kok ke wali limo. Je pokon depak masih tak ngibe sango tak apa-apa. Derma. Gerjeleng geren ngak-ngak-ngakan. Kancan ngakan nang restoran pian sini katok. Odik matang mata celengek alias ngulunyo. Enten bokon bula pokok depak lah. Tikel masih tandi sango. Ngakan apa yang tandi sango? Gampang. Ya dia tok aja berani wali sango. Angangah. Angah. Lah terus dia remek waktu mon perjalanan ke akhirat, Bu. Sampeyan mau depak ke Mekah, orang seelang pesen Mekah, nyari tangan tak kira nemu ya. Kanca akrab ada, apa jawabnya? Seporan kok butuh kia. Tatangkeh, teretan, sobung. Paling diki kancan urunan serealan, seregu aja. Paling oleh orang berapa? Orang 300 orang, mun 300, mun 30 orang, beri serealan, oleh ning 30 orang, ala berapa 30 aja serealan karo ning Pak Ibu. Odik bereng negara sengakanan gen 10 real. Tak abang bunga sambian. Pas pakua ke alam akhir. Sang apa banyak. Mau nentarkan orjo. Sangu na banyak. Karena manuting. Kodung. Bungkus. Saya. Wah, rela banyak pesen. Engki na engki. Mun tadi PC karo ke pasar nyongok tok. Berapa aja? Saya kata ibu, enjaklah apa anu tak cocok. Benih tak cocok tandi pehe. Benih PC pehe tandi. Engki. Mun di PC ke pasar abuh. Mun bilan zaman kono bilan mula kocak orang mulai dari Norjo numpak dokar ngebe jagung banyak orang soki aja. Polan ngebe banyak kan engki mula kocak ngebe jagung kulo ke engak kini maji topan di dokar mantuan di dokar mula kocak orang dari Norjo ngebe banyak jagung punya pesen aja jangan ngebe jagung banyak karo ngebe jagung le kocak so orang lambe mun setia nyewang angdes tebes angdes adu banyak setia sedek aja. Keng monreng punya besen dok pasar tenang, dok restoran tenang, dok depot tenang. Nggak karena apa boy, ngenom apa boy, sebab banyak sah. Pas pekuan yang akhirat pun tadi sango bu. Apa sango sepaling tepat takut dek Gusti. Fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asang wakapi paling bagus sango takok dak Gusti Allah pon. Beremparela. Waduh, parak sejam setengah niku pun. Nah. Sampai ya mulai ngoncur kan berarti leles. Tak apa-apa lebih ngoncur bicet-pecet senyong-ronyo aja lah, tak apa-apa. Beri remason dinan beri remason erong remason matan remason sekali mulai sering sepon di sini kengki bodo remason bodo puyu somnon ki ngodo bedok ning ngetas bengis bedok kacah minyak roo mulai tuwah congok isenange puyu son bi salon pas benih karo sahabat neng dinan buyusan itu teleci lah. Masya Allah. Lanjut ngomor sehat walafiat. Antar mau ketunya nikah kelarai kebaik sangoh.
Engki tanten orang seiman dunya nek kanggo nyare sangoh kanggo sangoh ka alam peringatan ke kaula khusus ke panjenengan sedaja si abangun situng bangunan pan berempan puluh tahun abangun ting lemari pas repu pada orang nyare dunya apoluan tahun ting pon depak ke bejena pas etingkel alias mate anaan mon pelak anaan mon praten engki dunya na bene sedekah aki kebai amain dunya na kebai macam-macam kebai maksiat ne ser salah mapolong bapan bimbun ting pon la set karekastana dunia begitu ditelok sepertama dunia kanggo orang saya mukmin adapun orang saya bermukmin dunia na kebai sanguh ke alam akhirat mantarmu ketetek ilmu semanfaat amin songkun ki punya saya terang lagi nah bab nikah yang pertemuan boleh insyaallah lancang umur kare senapa berarti kare senapa kare dua ki kare du tengere masih tak catet tengere oleh napa jangan kilolen ngaji tanda orang seiman dunyana kanggo isa sango nam mereka apa ya oh di gula polan ada es ini kayak amplop dari saya neka dari Pak ada kanggo Pak Suhabu Rukaya Pak Marjai Bu Marsiti Pak Anas Pak Fausin neka ada tulisan dari perapatan hajat maksud to cina mantar takana hajat kapi sobung tolesnah arwah-arwah mantar muka seporaah bani terima kapi sekik pada umur tambahan umur sebarokah sehat wal afiyah anak-anak kon pancen dadi anak sesoleh solihah bijahi khairil bariyah amin Allahumma amin al-fatihah. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله رب